cening pianak bapu jegek bagus manut risa jeroning daging tas terone ada ketah aneh ke bawah siwa tatu tuturang bapu jati merago manut kadi daging pangandikani desang maraga wicaksana siwa tatu totonan tuah marga ane dakating luwih utamu marga ane dakating pingit mapadado tigang bagong yanti anik ke bawah si tatu totonan cening tuah ke bagi ke dadosang telung pali Paramosiwa Paradami palikan siwa tatu papah bapu jani cening anik kapur tamu sing jadolen tuah ke baos paramu siwa sado siwa jani bapu ngorawasang ane kaping kali cening sing jadolen tuah sade siwa tatu siwat mope gan ipu gumantine pangeside tegep bapu ngaraosangan madan siwa tatune ane nomor 3 tuah siwa atmo tatu neka bawah
teripurusa pepalikan siwa tatu ane tetigen teu cening sing jadolen teu kalok tah ke bausang sang teripurusa maka dasar datua sami sajeroning teri kayewak mana cening maka dasar daging tatune teu tuah ke baos purusa teri purusa cening dadi puako kahuriapane ring jaga iyaning sideban cening setadeng ngagem ane madan teri purusa ri sajeroning teri kayewak mana side jagat itu dibuat ukudan ceninge siwatan kewaran mayo cening pianak bapu yen siwo totonan sing kaworan tekining mayo katekining geneh ane gede dan maduwe dot man resting iyaning raosang bapus sang sane lajer kedekaning ane madan siwa tatu ceneh sing jelah kardot buin nyerwadi ke jagat sekala ke bawas paramo siwa asing sang sanit tandot nyerwadi malih ke jagate subuh nyentuh ane madan telep ngagem paramo siwu tatu suaka semola
Yaning lantes raos sang bapu indik susman dari purusa cening duh dewa ratu aku mau sanu keliwat pingit pesan cening nenda nasiado bilih araos sang bapu cening sing ieu marasidaya parejat muni mekayunin daging teri purusa meragotan manut kaderaos bapuane busan ngeraos sang ayo tuah lelawatan sing jeside gumanti ragelakar nune gumanti lakar marentah teceneng nenda nasiada karu payah nah nitu cening sanga bagus yang buat sang teri purusun nih sing jenyi dayang cening banyi nayang dan bawa dan mau yaning inargamayang buku punyan kayune cening sing je mebongko sing je memuncuk tanpa tanggu mak kecenek nyane ya dan dagap dan dan purtiak sayang bapu ide sang yang teri puruso cening wantah ide meperagayang acintil sing nyedayang karupaya sing nyedayang katitah sakiwalu tegep kawin tenan idane ya Wibu sakti pianak bapu sanga bagus soang sani ngelarang sade siwu ketah kebaos wibuh sakti de jane rausang bapu
agung ebak jagat sami yaning jadu sakti tutunan cening tutuah ngeres-resien mana para side ngebuk ring sedaging jagate sagong paratiwi anim mursidayang nguasain ane madan cadu sakti tecene bayu apa tiju akasune keanggonan ido sami dewara tuagung cening pianak bapu tuah kalumar ke amekang di sajeroning jadu sakti ne cening kaping kali Prabu sakti ngelantur ane madan catur wisi seni raosang bapu ane kaping kali tetua ane madan Prabu sakti makwaso lintang kasup nalantes asing-asing sangsane kaliput katekaning Prabu sakti cening setadeng ngelah ane madan keneh wiril ngelah keneh ane madan ngewasayang jagat upati setiati pralino iyaning manut ketepiking daging tas terwajine cening ut peti setiti kalawaning praline sedaging aja gade sami keceneknya nemu kadilinggih ide sang Prabu sakti cening paraside nek degang sedaging jagat timekejang ngardi lando Prabu sakti ne kalokta asing
masing Prabu Sakti ini pemekasan ngamong manah Prabu Sakti cening tuah meresidaya ngawin ayang deg-deg jagate ketah kaloklah Prabu Sakti ini sing jadolen murdaning jagat jenanok sakti catur wisisune ane nomor lu tuah ke bos jenane sakti ida meraga kade daging purane cening sang sane ngelarang jenane sakti ketah kalokta wantah hide marage uning saluwer cenek nyane sanik kawikanenan toke desa ngelarang jenane sakti make cenek nyane tuah sedaging jagat make sami siadaka sami make pemekasa keluir sedaging jagat wantah hide tatas jenar weruh make sami jening anto kawaro malik yening bawasang keparatnya nani dene cening tuh dewa ratu aku mau sanu kelintang sidi kelintang dakating mau tamu dura darasana sang maraguyang buyuk kewenten tios taler ide madarmi bisike sane kabos dure darsane kawus merasia daya Ratu Agung cening pianak bapu sang larang dure darasana cening boyo kiwenten tios tiliking sandi cedang tan kadi ya adon nampak
ini buat maresidayang rareside manyingakin nyentuh cening apu buin ane pak apu buin ane keliwat jo nedan sanggup kaciangak antuk manusia wih dewa ratu agung cening pianak bapu yen te buat kawruhani deni para side ide nyurianin asing-asing tanpa raside kacingak oleh jatmone iya gadeka dampal Diwauni kadya sampuni kedudutani wayan buyar mabaos nangkilin nina kadi bapan yoi wayan buyar ngeraris mabaos erkipun igede kedampang iya mangodo kene dan malu jenis dongeng kemekele gede ngutu si dewo main nagih pipis nah terangang malu arep katekan ning bapu sang keutus matur ngagesang kadi punika inggian bos dani gede kedampal ngerarisang maraga kang didudu mebos erke majeng ringdane iya anak bajang kegunung manut kadi baos kang dinuto nawek titiang mekeli gede yang ning makumu ing jero gede wayang buyang gumanti ayat luas ke gunung punika jero jadong ambil anak istri manut kadi daging katerusan kapireng ngantuk jero mekel wayang buyar jero Uwinten mina kadi sang rumagu pawistri jadi koreng gunung kawi ayat luas gunung ngambil anak istri gitu sane mangke ringgit deangon panumbas
dewe kanthi tiang kautus nunas dina majeng ring mekeli gede wanta jangen penetep tapun di kalaning ngambil sang rumah istri iri kering gunung kawi mekeli gede bapaknya Wih, Dewa Ratu Agung. Dewa uni kadi punika bawa tututanipun wayan ya. Mawesan legu bagi manahipun gede kedampar. lawan maya lamari ninten je punika gede kedampar tuh. Oh ngemaranin bang ngambil ATM ninten riang tukang metake jinah dan ini iri keling lemari nah ngeraris nyujur nih nak kadi lemari pemekas tongos jinah ya nyama keselakon jajeng mapu wiwit sangkaning lego bagil kenekipun gede kedampang sang rumah pianak ngalah perapi bayi ne mangkin nenten je nyimpit pun iku ngambil jenah jegau gaukan ne mangkin ngambil sane ke bawah selaku liyon nyane limang atus ninten juwenten rasu sumlah rasu sumunio dan gede kedampang ngambil selaku beri ini mungkin makatanya nih 500 reke kegaukan sang keutus raris sesampuni dane gede kedampang ngambil selaku 500 lah memangkin katerimo sampun majeng rengkang dinuke durma nek longatus kaking sana wih Dewa Ratu Agung naniki pemekas tututan di wayan buya jeung makejang pripit icin 500 kekadut 200 nih mangkin kasih surah majang ringi wayan buya tua tesatak kali rupiah Keriya sadat keaturan anak kiyu
deui wayang buyar demen belogajum ne mangkin ane sata kali nikur ke kasarahan jaro maka nikirian diwaune praktek tututan dane wayang buyar ngararis rekedane umateu naweg titiang jero mekel niki ringit sane katunas majang reng jero mekeli gede jero sampun sata nenten kira wantah je manut majeng ring panulamen jero mekeli gede ngutus dewe titiang lunas ringgit satak niki nenten kirang punika mekeli gede adolen kuamatu dikalu punika malih wenten silih sinungil tututanipun wayang buyar mabaos sarkidu kalu punika becik ringet apakah naweg dewek tiangi jero mekele wayang niki wenten ringgit satak punika nah tiang tuyuh masih majalan paling becik ke pagi dan malu jero mekele wayang ring sangir iya wayang buyar maena mapuwiwitipun wayang buyar demen belogajum nadenya nane makade nah pemuput yang nyasahan mabaos nah kumanten ipun di wayang buyar pelajaran cahaya meneng kakang cening pianak bapu pado ajak mekeja di kalau jangan jalan dab-dabang pesan di kalaning cening materi kayu mamunyine tekaning malajah cening malaksana rauhing meparisola
Aduh nyen sanang tuh. Ane sangat pertiak sayang. Dutuah mebawos. Ngaduh sasebengan dikala ditulih kengkem jeban cening maut sahu negdegang ane madan semu negdegang keneh ukudan ceninge ya. Semulate nyenyerang nalantes cien mo karana kitu raos bapu tekining cening sewireh uit uli semu nyentuh nyih nayang teu cening kami kanabi bihe kitu tenyan masih cening apa ngedikalaning cening raos sido nyunyur manis dibuat kemikanana ke buku cening angon mengalap tresnan anak ring cai pinakaning tungtunging tetujon materi kayu wak mana kapang patut sing jadolen tuah angon ngalap tresnan paru berayo kantin ceningi ya. Dama moda mamadat mangudang-udang cening sangat bagus pianak bapu cening ane paling sanang idewo ilingan do pesannya nih dewo tuh kati memotohin kati mewadonan apa buin minum-minuman keras nyen teh cening maka diada ayo lengit len ketukin tuh tenyen cening ada rasa males ada rasa lengit apa ngesido joh apa ngesing leket di ukudan ceninge ya. sola apa nah yani piteket bapune tekining cening ulih kengken jeban cening maut sahe puang sido matingkah mabawas melaksana apa ngepatut ma banjar ma pisagon pinakaning
iragu hidup dadi manusia tutuah keueuh mabanyaran mapis agu mabarayu kanti apa ngasideum lah tenyeun cening mangolah piranti di kalan nyenukudan cening menyamu barayu nyen lantes cening ngangon ukuran arte barane saat make cening ngangon piranti apa ngeteres nesih anak kiring cening apang las caryo setia bakti reng widi di kapan nyen lantes cening mapi tulung mabarayu apa ngesidelas cariot puang satadeng manggakangane madan sumengkem astiti bakti tekaning kena astiti bakti ketekining ide sangyang paramu kawi iya namanya gawen piasago dia banjang nah nih jani pertiak sayang bapu tekining cening di kalangnya lantas cening mapi tulung mabarayu kanti di pare pisagan ceninge ada mama su wali-walinya naraos bapune tekining cening do pamerih do mengulah piranti jiak nadak sare cening nyakitang dur di maro anak ngelahyatnya nadak sare cening sing pesu ma pengayah teu cening magawe jebani dewu madarasana nginutin ane madan para rembanya di kalaning anak mabarayu anak ngayah patut nyen cening nyalani masa widaro abang kitu nyen masih cening di kale nyen cening ngalih ane madan sawitra siang tadi mah bilih beda di maro anak jelek cacadin sing ngangon cening timpal apa ngasah pada cening do manuhun Rusia nah gitu tuh nyen masih cening sangat bagus do nyen cening tuh
meparilaksana setatu ngawe cara setatu nguru gade desa jroning Banjar desa jroning desa Pekraman Asima Brayo Ento angon liamo bati kapan yen lantas jeneng Mabarayu nulungin Banyaran jenenge mayatnya puang setade yen jeneng nyalamna limo katekaning batis pengsim tuding 7 pesun raos anggon jeneng Mabarayu kejapan Japot Om Swastiastu. Aing aratu idudani pemekas paru pamiru sanedahat kusumayang titi. Nemangkin jaga cerita yang tidak. Ya tekocap tinggian pemarkindani ijab buduan. Ulangun jeroning ati Risade kala kowe tenan dane ijabut tuan. Dahating kapariangan risa jerone parimana. Nying apa seramane Napi kesaning awasana yang ijabut tuan. Dahating ulangun duaning rikala niku ngantenan keluihan pasramane. Tanduran padolu Pilih-pilih puniki kewentenan pasraman sampun kejangkepin antuk sarwa pepayonan itu sanedahating becik pisan. Duluren suaran Dewa ratu aku napi malih ritat kalau puniku kadulurin antuk suaran bajrun sanedahat ngulangunin pisan. Sadasadaring idro buano
suaran gendone tuh dahating mangurinting ngaywak dahating ngayunyun dan dina kewedanan diriku ring indroloke nolitangke sampune moas cukuput dane japutuan menekadingan tenang kaulangunan pasraman nemangkin iglesitan tangkil rengangan itu ya makersi muniangan Sejroning penangkilan dan japutuan wantang ngatur ningayang salwiring punika bidabda parindikan sang rasialadang ngandia kau sesampune muas tumandeg ing yanatur dane japutuan dewa ratu aku dab halus ban-ban ingyan rendah pawacanan itu yang makarsiaku udah sang abadu udun itu cening japutuan sang abagus idewo para sidek dewo pada tangkil kalian memang Kang dini managang jani lautang dewo to dini tu dewo negak pakan di samping bapun ini melahang nampi pirengang yang terdewa buat pitutur bapan melahang pesan yang dewa tu menampen suwireh tutur nekenenan wantah tutur sane pingit dapat luwih mau kamu ngawe desang rahasia ngandika riwau kadiasa punika pinake pemahbah pangasaman pangandikan itu yang makarsi nemangkin ngawiwitin raris angan itu anak insun ngerendahang sabah awajan
nane cening sang bagus japutuan dewa nejani bapelah karma bahan buat kaluihan kautaman daging-daging sastra jingin waduh ning sastra agama buat kautaman sang yang wandah jemedak metu daging sastra agama ni lan sastra paraga iku alar kejangkepin antuk sekata daging sastra paragun sane sampun ke surat risa jroning punika wede semerti ne saya patut kanda hating luwih mau tamu ingilan kaluwihan daging sastra ne patut tenanake buku dewa ning cepangri sedurning palimana Sakiwalo ada yang buat pangidihan bapun do pesani dewa medua parot pangulang parimana ideune duaning sastra agama wantah bina kesundi sesuluh kautaman ideuri kalau idewu nitinin kauripan di kiri jagat segala sampun sami bausang di sesampun rekido komang suang nyihna yang ngangge nartayang majeng ring bapan puyung sugihi keduarang raris melingge bapan puyung sugihi tong ngaturin mina kadido komang suang malingih iri kering munaki wayan puyung rares imang bikti dewa ratu agung ne mangkin ne wayan puyung reki ngaliwat gumanti nyangre sang remaga tamyu mangaturang nepi sugo dekale ditu mekadi ye niwayan puyung sugihi nyangre mekadi do komang suang ngaturang pecanangan rekidani malingeng ngarapen me
mejo Riantukan sang maragu tamiu puniki terokang berak manupi masimpu ngarepin miju reki ni mangkin ni wayan puyung sugih malingi halo zamane napi malih di kalaning mapi suguh yuni wayan puyung sugibih di worat wagung membawa sakwalus manis pisan ni wayan diatu nunasa ni mangkin ngawiwitin nerki bapan yuni wayan puyung sugih mabaos pamekase atanyo matur dani nada semua mareng idong anu lagas pesan teh buat bapak di puyung sugihi nawek tuh natasang ring ide komang suang dadas kabawasan sami desa jeroning atanye matur reraman yeuni puyung sugih sami sampun ketakenang majeng ring ide komang suang itu komang angon pisan teu di worat wagung di kalaning hidup komang suang neulek tekang yeuni puyung sugih mawe sano hango pisan kesiut mineuk kadi kayeun hidup komang suang ngawas dane wayan puyung dekaluni dukumang suang nelek tekang madasang tibuat peragayan yeuni puyung sugih jaja mareng pikayunan sayu akti pisan manut kade daging gak terus ane kapiragia ngantuk hidup komang suang bi ne mangkin saku meruduk dan kadi-kadi reki kewetenan iduni ngalangune ngawin ayang marutuk kesiap berki kayu hidup komang suang oriantukan ngulangunin pisan yeuni puyung sugih pan puyung guyu nunasa riantukan ninten reret yo hidup komang suang nelek tekang ni puyung sugih ne mangkin mebudi macane mah beguyu-guyu bapanipune rek ne mangkin mabawos napi ratu kadia gatero pedaging nawek titiang puniki atuh dados nembe atuh ngamaranen pondok titiang napi sane kebuatan napi wenten gatero atuh
Ida komang menyawurin Dewaune maneg minu kade baos pan puyung sugihebe ne mangkin sakengararis katimbalan teu kideung komang suang Tiang dadi sedagar masa Ieun ti buat tetujon anak ke buku tiang bapu sing jadulen tu tua tiang jani dadi pengepul dadi sedagar besar anak ke buku tiang bapu Sane dia kesa sampun nalantes yen buat pejalan tiang bapu sing jauling busan subuling ibi nyen tiang nilaran madan gerio tu kitu bapu ke gunung ngalalano nalantes dino andi tuni nyentuh bapu tajak suryo nene tu digegiring kelot kangin tu ditu nyentiang nyelukin barang nalantes tiang ngapitaken orang subuh dini ada barang di pondok bapu ni nuku sampi nabuine manut kabar digegiring kelot kangin tuh gitu bapu dini kone di pondok bapu ada sampi jagiran ben sado bagus pesan tuh gitu bapu kedadunan keperaitan nalantes tetujon anak ke buku tiang bapu tuh suwireh kabar bapu ngelah sampi jagiran bi banget pesan pejit jeung ngemol gumanti ayah tunas tiang tuh gitu bapu naji kudo je kebayah tuh gitu bapu sing jam misi mata tegar dewek tiang nih bapu nyonya yo ini mangkin cari tayang titia di kalaning ni nyonya ingtai muh pari selsel muh sesamatan kiri sejironing kayu masih tuaro adonya wih dewa ratu aku de kalaning muh pari selsel ni nyonya ingtai nenten juwenten sane nyahurin dua saja beli melasa disampun nikir kisu sambatan ieu nyonya kintai uduh neto beli babah sampai tuah las carieu nyen beli melasin pedewekan titiang
mengutang lagian lampu rasanya banyak latih gerasa kena tiangnya beli babah sampai las cari pedewekan beli ngalahin pedewekan di tiang padam beli anaknya ne nah tegarang beli bagus babah sampai kidewo elingang indek daging panumayan tiangnya kelawan yang beli duk anirin ingin balik sampunang menguatang titiang beli sangat bagus ide sampunang tinggalin pedewekan titiang beli ya. Napi puara tiang dewa riantukan pedewekan beli sampun ngalahin titiang lampus gumanti titiang ayat munut buat pemargin beli napi puaran titiang iri kering jagat deh kari itu buka jani boy kewenten tios arah tubuh padan paduke batara kantun dewek di tiang mau kiri-kiring lemah pada arat tua sangat saronamu neraka nah gitu nyen masih beli bagus babah sampai kantun titiang itu kiri-kiring jagat sekali sakiwah letan reret titiang nah karena ngane madan sakit kena dang andosa titiang diadu ieu kapuh ke dadi deh nejani nyet beli bagus babah sampai urian tukang titiang munut buat pemargin beli jantos padewekan titiang beli ya. Di tiang gonyang puniago moak pengidih padewekan tiang majeng ring beli babah sampai
mangde para sida jeung ngantos sang padewekan ti tiang di jagat Sunia loko dititiw galagile teu nyieun beli ya. Bali ngasih rawa mareng margo tuli ditunya lantas anak kebuka beli babah sampai jantos aksi buat sepetekan ti tiange di sajeroning margi asione beli ya. Merasakannya masa inggih ini makin bosang titiang ieu ni nyonya intai desa sampun raris kenyel rekedane mepari selsel mangken eling reng pawiasia di kalaning moh pari selsel sinami nangis ieu ni nyonya intai bih neh mangkin iling reng daging pawisik sane kapiragi dane magantos selendang pedang di kala punika ngararis nemangkin ieu nyonya intai magentos selendang sane mewarna putih maraja angin ke kudu maning selendang sane mewarna petak punika mo daging rarajakan saha ngararis angin ke kudung rekiantuk dane raris ngatop inan limo Mapu wiwit rasa satian manah dan ini majeng ringi babah sampai dewa ratu aku. Nih makin sakelas cari ngedep ibu jarin dani. Kangen wali rahnyane kasuaratan disampun raris pegat mineh kadi lim tangan jerijin liman ieu nyonya kintai ngeraris getih ki punika kangen nyurat da bada bangade na
inggih ini mangkin ngawiwitin mapawarah hide Sang Prabu Mesir majeng hide Sang Prabu Asir nitinin indiksane kecatuna Dewa apangnya sangkan yang dapdapi Dewa nampe jatuh marga Kini Dewa ini tutuah melah pesannya Dewa satu kepatutan papat catari sajiannya ane papat kepatukan besik tujan ane dah hating mau tamu lan aku katekaning jalanan ya putus astang wario marga binakaning gegelarang Sang Siwa Buddha Sidante rorongnya marginin solah siwa kalawaning solah Buddha catari sajian astang wario marga tuah hurung ane sanang Dewa pupune maka dasar budal keluir ane dartayang gelah katekaning Dewa Sang Prabu Asir padu ajak makeja tutuah bebeklan di kalaning mewali ke jagat sunil pengajaran niko ratu Jatur marguni kalawaning punika sane kabaos astangga Arya marga tuang ajaran ane dah hating luwih mau tamu pinakaning dasar hidup di jagati ya wiwit sedih lan Makinik satu
patutan patpat jalan aku tusan eda hati yang mau tamu iening tanpa raside ngamargian nak nike mah kewiwitan becik kelawan ning sengsarane ratu punikosa kawidin ni jani ada puara gelah arep katakan yang ratu sang Prabu Asil pado ajak mekejang uwit ane ngawinayang ledang uwit ane ngawinayang sengsara ente nejani titinin diwa nene sampun kari kolo sangana rimo nah ne jani gelah natasang tekining diusang Prabu Asil pada wajah mekejang uwit dukirin ane nu samar sareng nitinin ane madan patut teu jani gelah gumanti nartayang diwa patut mulya dewa sang Prabu Asil pado aja kejang wiwitin gelah ne jane nartaya ane kapertamu dua daging darmu kepatutan ane mau tamu sedih kemiwang sakit hati iening subuh telantes idewo siden nanakin ane madan patut nah dikalo itu sinah idewo sing jelakar manguha ane kebawa sedih nah abubuin nanakin sakit hati ya kaping dua wiwit doa kita nah kita masih subuh sidoi dewa nyalaning ane madan patut sing jelakarnya nih dewa nepukin ane madan sengsara kaduh gitu pengati tinggal sedih
Anin nomor lujan gelah bausang nyentuh anak sang Prabu Asir. Apang sidonya ni dewa nerimo ane madan cobaan. Ane madan sedih katakan ning sang yang paramu kawi ya. Kaping ngepat kaping untat ne jane rau sanggelah tekining diwu sang Prabu Asir. Apang sidonya lantas si diwu ngresepang sahe ngelaksananya ane kecatur teu diwu neng mangno pertiak sayang gelah harap katakan dewa sang Prabu sange padu ajak kejang astang Aryo marga satu kepadutan papa ciatari saciani de ane ngawinayang eret ane kebaos ane madan kena mamikul kang aduh kita yen subuh telantes lajir dewa ngresepang ane madan tutur mau tamu sang sane ngelaksananya siwe budo sidante de tuah lantas side ngerdani dewa melaksanakan patut pedasin lama kan ngangon jane gelah pertiwimu di kalane ngidiwu majalanan madan kelod tinggalin masih kengken lelubukan kengken pejalan te patut tata sang ngidiwu iya ngelung rasa yang kanane dewa nah kiwalu kini nyentuh dewa sang Prabu sange pada ajak mekejar iya diastun jeluwung becik pejalan kelode kewale raso yang kengken adoi dewa manggihin cikne nah di kalau ditu patut dewa ngono dikewa barang
saking caritayang titiang itu nih dia hadnya suari iri kering purin itu nih duk dewa ratu aku mau sanu panes baru kerasayangan duk gitu dia mapu wiwit bingung pikayunan itu nih dia hadnya suari iri kering pakoleman itu nih bulisah pisang kalasak lisik kawin teman itu siang dalu kalau puni kelemah katakan yang peteng itu dia hadnya suari mik-pik dayu pang payu ngang sehang dape pasti walu unik kadi mau bebek gedenan itu dia hadnya suari ngangse nutupan di sejeruning pikayun mangedasi itu dia kadnya suari emang dene paraside nimpalin buat petakon dan tam-tam kimu dereng wangkon ditu yaning tan perside ide nebasin buat cuci pedan dan wayan tam-tam mau dasano dah kating kemat ring kerayanin para panjak ide was ke ucap mangasora malih maku mungguing ke paratnya nan itu dia hadnya suari sampun kejanuluku sampun paraside ngasoran Asia kang abu pati sami mungguing daging gatroni sani sampun kejanuluku ide nih dia hadnya suari sampun paraside ngasorang asio kang bupati sami dalu
mangkin lantur caritaya sampun ring tengah ngarateri reki kabaos nganti kang ada ayo upayo teu dewa ratu agung di kalaning tengah ngarateri punika mo kadi dia kadnya suari ngemetuang dayu pangpayu mijil upayane sang dia mangkin atur ning ayang titiang mau sana medal dayu pangupayan idane dia sampun kanyekan punika ideuh ni dia katnya suari ngametuang dayu pangupayu di sejeroning tengah ngarateri mulianya sar laksana tukang dot pisan itu mapi kayun si denanakin buat petakon dan wayang tam-tambi ini mangkin medal raris ide mangrago do di sarajeruning idun nitinin dayu pangupayan dan ebi ini mangkin ngeragi medal saking puri agung nganggo anggo sarwa kalaning idun dia kadnya suari ngemargiang dayu pangupayu bi maduluran antuk mabusane sanedakating luwi gandane miek ngalu taler ngangen itu gegano memikan sanedakating ngelikubang jagat rarapan sarwa minuman sumang dini para siduk pangus di sejeroning ngemargiang dayu pangupayu bi maduluran antuk megagapan sekananing sarwu minuman nyele pamargiane gali Dewa Ratu Agung riang tukang nyasar laksana pemargin itu dia katnya suari
ini mangkin saku nyaru-nyaru menes reki pemargi ini dani mula ayu ini mangkin atuh ningayang dikiangi bapak sampai senatu sedih lemah kelawaning pedeng yang sedih dan hati-hati bapak sampai rian tukang nitinin padewekannya nenten nemu bagil setatun yang tener-gerdan di bapak sampai nyel selang pedewekannya nih katiben kasengsaraan yang kami puni kesedih mana di bapak sampai rian bukan ketenen daging babung dengan yang ning sange melok-melok kuwi tenani bapak sampai ane ngawinayang sesaru tua ninyonya hintai ya Dewa
Mapuiwit sangkang ngelaksanani nyonya cintai ne makin mawas anu butuh i bapak sampai sedina-dina mangurimik kemak-kemik mo parisel-sel ngaraku i bapak sampai dan wiwit rasa sedih aneh karasayangi bapak sampai rumah sedang niku mantri mau kadang jiwa parimanan dan ya. Rasa Ki bapak sampai rumah senarawang ngerum suung tanpa jiwa kerasayan dan ya. Hendak ada maning rumasnya deg-deg lideg kerasanya ries ajurne ulonan ngendamne ya. Pilih-pilih kerasoyan risa jone mulu nangane bapak sampai uang yuk kadi gedah ke pantikan banca wah jegesa bencar mau berakan rumah sekena dan ini ya. Oh
kadirasur muknya muk kadiri sejeruning anggus aliran i bapak sampi sabar wih dewa ratua mawes anu panes karena kerasa yang antuk dan waluyo kadi kelap-lapan tukuyu sanipan